Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Kada kažemo kum ili kuma, prva asocijacija koja većini pada na pamet je prijatelj za ceo život koji vas nikada neće izdati i na koga ćete moći da se oslonite u svakom trenutku. Upravo se kumstvom prijateljska veza podiže na mnogo viši nivo, postajete kao porodica. Za Srbe to je svetinja. Kumstvo spada u duhovno srodstvo i može biti kum pri krštenju, kao duhovni otac detetu, na primjer, i kum na venčanju, kao svedok stupanja dve osobe u brak. A da li ste se nekada zapitali šta se dešava ukoliko ne prihvatite kumstvo? Jedno od verovanja glasi da ako odbijete da budete kum na venčanju, kroz život će vas pratiti nesreća i nikada nećete pronaći svoju srodnu dušu, jer ste odbili da pred Bogom i ljudima svedočite o braku dvoje ljudi. Osim nesreću u ljubavi, odbijanje kumstva donosi i usamljenost do kraja života i da čovjek koji je odbio kumstvo neće pored sebe imati pravog prijatelja. Također se veruje da osoba koja ne pristane da kumuje na krštenju deteta nikada neće imati poroda jer nije bio spreman da na sebe preuzme jednu veliku duhovnu obavezu. Kum pri krštenju deteta zaklinje se pred Bogom da će se brinuti o tom malenom životu, što bi, kako kaže, trebalo da znači da će on preuzeti svu odgovornost i brigu o detetu ako se roditeljima nešto dogodi. To je moralna odgovornost kuma da o detetu koje je krstio vodi računa. Ukoliko se nešto desi, po hrišćanskom pravilu, on postaje staratelj tog deteta. Ali po zakonu starateljstvo dodeljuje se bližim rođacima, po nekom pravilu. Nažalost, u današnje vreme prva pomisao kada nas neko pita da li hoćemo da budemo kum ili kuma, jeste da li imamo dovoljno novca da opravdamo u potpunosti ovu ulogu u životu dragih nam ljudi. Ali to je pogrešno. Izvor Srbija danas. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Servika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.